Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare ko anak, nasiputam ka di alima ba si Sinam ni Tuyang ka? Nay, saan ko mo't nakita? Apay ay abirbiro kam. Uy na, saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balaymay? Pimanaw na dagaws. Ay unay daytan. Nakasapsapa, pumampanaw. Inal daw lang ngay suter aramidin na. Ay, ammo ko no napanan na. Sigurado an napanapin na siya dagiti dadum ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Marito yang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akain ni storya? Ay kat nauma siguron Sa bagay mo't kit di Awan mo't ngaminan maistoryak. Ken maysa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwendan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rod no kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwenda. Imbag man, tanapanunot yung agaramid iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wan tag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Kat no kasta nga umad-ado mat dagiti aga-apa gapo iti chismes. Chip! Chip! Ay! Aw! Kapay, adda uram. Adda pungpungutan da bakat iti abagatan. Kahit, anya kumaita. Mapantaan nawan, ada giti mang pungpungaw. Bayang mapungutan da. Chismusa ka nung amin. Aw, di agpasada takit dahin. Disturbo da ita. Ala, kasi madya bakit apong pungutan da. Kahit, sika kuman natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Sika nga rot ka no ti kayat da nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siyak. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pungpungutan da. Anya? Ninanatuyang? Ay, inakarot na nawain da kiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang. Naglaing ka nga chismes! Aray mo! Sakti pungpungutan niya! Aray mo! Nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Anay ka! Anay! Sige, kwaro! Takatan nga! Tapno si kakipungutan day takalaban ka! Anay ka, nagsakitan ti rupa. Nakaramutan nain. Kan napungot-pungotan ti bukaw. Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang Tuyang. Di ka lamabain. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na kamakyap-apa? Kano itaklang anak yapa? Apay, di mo ayam malagay. Tay di pa nang ipabarangay daking ka. Gapo iti day takin na chismusam. Awan malagib ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ang timakuna ni kumpare ngayon tingay. Iti day tangararamiday. Anya nga'y timakunam, Kapitan. Para kanyak amaysa, rombang lang at iliwan tayo ni Kumari Tuyang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyahan tayo pa'y basit ita. Marmarwaman, Kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayam ta kasaritak to. Tiliwan tayo kidain. Ipagpagaputay lakan din ka ni Kwaraw. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. Oh. No saan tayo nga ikan iti pagnakman na. Aramidin nanto manayin. Intun aramidan na madahin. Kalpasan ang makasarita. Ijay tayo itun at tiliwan. Oh. Ipaibalo tayo kidain tapno sumardangan nga chismes.
Mababainak yung ka, pare. Panggulong samit dito, barangay tayo ni Tuyang ka. Nah, apa asika nga, di nakaamiris iti dayta paray. Apa isaan ang mapanunot ni Tuyang mo dayta abanag? Awan nga rod manaknakim na, pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man di ta bagatan. Imbaga, ada ni kwaraw ka naganawa ka dakwada. Uwin nga rod, pare. Nipay ka nukwaraw, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni kwarog dayta paray. Di aganawa iti aga-apa. Kasarita man langin ni Tuyang ko, pare. Parang nagbalbaliw pa. Ay na, saan ka na agwapo, Chip? Nakaramutan day tarupam. Di nakman katawaan dyan. Ibagbagak lang, mata saan ka na agwapo? Inton maminsan, saan na kun ngay ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamu nga ganawa. Iso nga rin asana ka na ganawa. Tamok ang mairaman na kitigulo. Anay ikaw. Napgas dagiti karamot dito yung rupat. Ay, nasakit? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Damdamagak lang mo't Dakas ayat agdamag. Ay na, di nakmabalin nga umay istoryaan dito tersinak mari, taadaw ti araramidag. Umay ko laang mat ibagakan ka dyan nangag ko at chismis. Kaya't mau at iliwandak. Pachamot at iliwandak. Ang chismis ta kidi, aginggat kay kaya tamaray. Ay, jak kaya, tadakkel apa kaibabay nak numatiliwdak nga agchis-chismes. No di mo kaya ti makichismis kanya. San lang? Mapanak man lang ang ditabalay da maribanang. Hoy, Marituyang! Adumot lang ti aramidan ni Maribanang! Di mo disturbuan! Ang sibsibog kamot gayam iti masitas mau Maribanang. Awan, Marituyang. Tande, nagpudot ti panawon. Malaylay da, no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday, di pagchichismisan da ditadaya. Anya maninday ta. Isarding mo ti panagsibog mo. Tamapan tag-istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda ang makichis-chismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pang but-buteng dalaan dayta. Awan pa mutkit di tinatiliw da. Dayta ka. Awan pa'y natiliw da. Tasana po na. Ha? Kung kunadalang dayta, uray ni Kapitan, patsamal. Na, Anggal, kaslasan da mo takabutang ti ordinansa ti barangay, ang matiliw dagiti chismusa. Da, asino dagiti saan amabutan? Mininang ko atuyang Mapanmutla ta makichischismes. Awan pa'y ngamin natiliw kahit. Nagadwa chismusa dito'y barangay. Agdiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Di uray man. Ay. Nakabasol nga raw. Ay, bayam ta kasaritak to pa'y ni ninang mo. Amangan nga minuadan tumanan ka pinungot na. Ay abandak tumanan nga ganawa. Siyak tumanan tinakakasay. Di kagtaltal na dito yung balay, Tuyang. Rumor ka manay. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag kuma, no dito yung kalang asidag. Talalaka ka lang ang mapanayaban, no oras ti pandangan, kan panaglutaw. Kasano kumaan dito yak lang asidag. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy na, tamo dagaya mo na bawalan tayo chichismis ito barangay tayo. Adula amin na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason ma. Ay kung kasta ka lang, uray tiluwan da ka nga ruday. Malama pa na kaun. Si Kanton ti baka mo nga gluta. Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit na madya agrat-ratik abag na. Ay, ada nga ta papanan na. Kat sigurado abiruken tumanen ni Kabadong inton madamdama. Nakalutong nga tan iti kanunda.
Panagkunakot saan pay. Ay, agunget tumanan ni Badong na inton sumangpot anaggapo ija bangkag. Ag sinong batdan tumanan. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismes. Panagkunam nga ta, Maray, mapan makichismis ni Marituyang iti sa balya lugar. Lakit di ah. Nay, nagluganan iti tricycle. Parta ka matang pataray iti tricycle mo asika, Jom. Kastuin ti kapartakan na taray to'y tricycle ka, una natuyang. Kita man, oh. Nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa mo ti samsambutam. Anya nga awan. Aga-awid to dagiti kukumarik akachismis ko ijay iray. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Punak man na mapan ka makichinda. Mapanak laeng makichismis. Ay. Iso apardasam dagmaneho. Taray, malatawakaw. Ay na amo ko no asino ti berbero kam pari Badong. Ay, amumon maray. Siyempre, ni Marituyan. Yak manin na sangputan dito balay may. Kinay, malumay. Nakita mi kan ni Marikuanang anaglugan iti tricycle. Naamon na nga mingkay, at iliwandag iti chismusan dito barangay tayo. Ah, isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pa kadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyang. Di pagbutbut nga, ang mga nodan tumanin makaapa na dito sa bali a lugar. Saan la dito barangay tayo nga illegal ti pan nakichismes, pari Badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sos, delikado nga rodan ito yung kunukasta. Sa dino tinang itulod ang kininana matuyang. Jay matili, tataba daw. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Akikinuto da ijay. Nya, Nagpara ijay, din sardeng kaon. nukasta, da ijay ang makikingkinutaw. Huwag tataba daw. Sigurado da ita. Di nakpay malagip nga o may ilutwan, iti kanay. Nya mo da ita klaseng asawa na ya. Enteng, apay ngay ngaging gaita kat awan mo tinatiliw yu at chismo sa dito barangay tayo. Di ka kadimat agganat. Banang! Ibagbaga nga min dagiti bumarangay asaan yung ipakpakat dayjay nga ordinansa. Makauray da ngamin Ay, saan ang maala? Iti inapuraan da ito. Ay, Na, anya kay jay? Ay, jay, wiw. Kuna na? Wan, agsilaw-silaw pay. Ay, kito iso na ta, diag titilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Win, iso mamati ka, nga dagtiliw iti chismosa. Ay, madanagan na kininana matuyang ko araw. Napay madanagan ka, tataba daw. Apay, di mo nakita, di limabas nga agtiltiliw ka nagiti chismusa. Nakita ka. Nasiputak nga rin dagiti chismusa, nagsilamang da. Ay, ayan na nga ingatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit ay. Ay, kasimot ni Ninang ka, no matiliw da. Mapankunto balunan, iti pagbaludan. Adda natiliw da chismusa, kagawad. Ay, adan. Ay, sos. Taga-ano nga dayta na tiliw da? Taga dito'y barangay tayo, Ay, oo na yan. Kababain. Amawom no asino dyan natiliw. Ibagamon, tapno maamuak no asino. Ninana tuyang. Ni Marituyang. Ijay ili tinang tiliwan dakin ko ana. Kan dagiti kakadwa nang agchichismis ijay. Ay, dayta kat tikunak. Saan tumat nga min amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabalan ti agbyag nuawan paray. Ay amon ata ijay na pailang. Isuntumot la dakil a problema ni Marituyang. Amo paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays. Mapantay na kasarita. Tapno paruwarin din ni tuyang ko paray. Ay, intun makarwar manen. Agchismis to manen. Ay, di nakarkaro amadi.
Apay, di kalamasyan kanya akong paray. Awan ti kadwa di tabalay may. Di nakantumot lang ilot-lutwan iti kanam. Hadangag pa'y susad sa doon na paray. Hangam na anos ni tuyang kaw. Nagagad pa'y numaminsan. Ay, awan mat basbasol ka. Papayatin ni Leuda. Ang yangawan. Dakilabasol mo dahi tapan nakichismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakuto ka na giti kong kumare kiyay ilay. Ang rason ka pa ilang. Ay, Kapitan! Niwardak mata na. Ikarimpay nga agbalbaliw ka, Marituyang. Katuan mga main, nagbalbaliw akaw na. Anyat makodang paribadaw. Kasi mo nituyang ko paray. Kasi akmay, nawan nituyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasak ang makisarita. No, kaya't da ang mairwan ni Marituyang. Kabadong, nakita kalimabas ni Marituyang dito sangwanan ti Tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasayat mo't no di taabanda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saanin maray. Taimbaon ko ngamin ang mapan ijay bangkat. Ay, iji bang kagyaw tinagturungan na? Wine, pinaunak, mapan nagmula. Sumarunuak tumitay. Lukasta, pudnaw ang nagbalbaliwan ni Marituyang. Ay, kano saan ngagbalbaliw ay kay tiliwindan tumanin Saan danton na parwaray, maray. Bay anay ni Kapitan na may balaw. Ay na toyang. Tulungan kat ni badong mo amanggad. Tapno sumaya at tibagyo. Hala sige! Dinon! Tinagdibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para ikiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdungay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wawangkay! Baro na ita cellphone mo Kano kagat-gatang ko dito Nagngina siguro da niya. Nangina talaga Antay! Kabarbaro ti cellphone ni Uncle Kaw. Ay, ipilit na nga minagumatan. Isong inik ka ko iti pinaggatang na, tapno sumardengan. Ay, kita man ta cellphone mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagi din. Kita lang, man. Minton ko nadadail na. Kat no nakaparabaw lang di talamisaan da ita cellphone. Ha? Anya nga iti sirbina da ito yung cellphone, ma. No saan mo mat nga usaray. Kwarog, nakitam ni Kapitan. Naday di balay da. Saan nga taas umrok dito yung barangay hall itangal daw. Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. Nagdabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na cellphone na No kasta, nagatang na mutlangan, di nabayagan nga arapaap na cellphone. Anya day talot-lutom asidaan dungaw. Nateng asinagpawak iti nateng. Puro natang? Ano ba yan? Agriri ka? Kat inggatang mumot iti cellphone, jay kwartata? Apay, awan la pulos tinagbateng. Ne, kat no si ka tinangyawat iti piso abarya, iti inted ko kan ka. Danda ni awan tupay pinagplitim anagawid. Kukod ko mati si daan ita.
No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo mat nga rod kayat nga usaran, di adda ko man na imas asidaan ta ita. Jakusaran ta mapirdi. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro a cellphone na, Maray. Ay, huwin mare, jak ko makayat ngam ipilit namot ngamin. Nauma mo siguro ni di cellphone na, ang nagalutan iti nangisit alas tikaw. Huwin ang mabalin ko mapaymot dayjay nga usaran na. Bayamon, Maray. Taamin na makitkitak a Kapitan. Talagang adamot high-tech ka cellphone da. Mabain mo't asiguro ang nagalutan lang iti lastiko ti cellphone na. Antay, napay ngayon nakatugaw mo't laangan dita sa alas ni Angkal. Ay, jakman amukan kwa na. Manipod ginatang na dayja a cellphone. Dita namutan nga agmalmalap. Bambantayan nan sa lang mata cellphone na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayat nga usaran. Ay, sayang ano din na usaran. Tumakder laang ni Uncle Mo no mapanmangan. Kalpasan ti panangan na, agsublin tumanen iti salas amang bantay iti cellphone na. Nakman kasaritan ni Angkal. Tamapan kami agrondain ton rabe. Kita ko na. Ay, sus! Nagmayat dahito kagat-gatang ko asil po nanja. Tay baga Angkal. Anya dayta. Di pa nagrundami ka dagiti tanog ko inton rabe. Shh! Aguli magkatanay. Agsilaw-silaw ti cellphone ka. Kaslada kayat na nga ibaga. Anya ko matikayat na nga ibaga. Isu nga rod dayta ti kayat ko amamuan. Anya nga itima ko naman Kyle. Agronda kami ka din ton rabe. Nagmayat ti cellphone ko kagat-gatang. Ay, jak pulos agbabawi agi mata. Uray nangina. Anya nga iti kunan ni Kapitan. Shit. Agronda tayo no rabi eh. Sanay, napaypaylaang. Ay, apay nga saan manan? Maturog tayo kitday. Ay, sabagay kaya ko't maturog. Saan nga tanga agungat ni Kapitan? Saan nga agungat day jay? At damat ka barbaro a cellphone na. Ay, apay ko mga agungat ngay. Apay, Maray. Asino di ibagbagada nakagatang iti baro a cellphone? Ni Kapitan. Ay, damag ko pa'y anangina ka no di nagatang na cellphone na. Wan, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang iti baro a cellphone na. Ang apay ngay, ta saan samutin arumrumwar di tabalayda. Nadla mo matday ta. Ay namaray, adda ayamot ti saan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yan ti CCTV. Noon, makikitak amin asuli da ito'y barangay tayo, maray. Amok amain, amapaspasama. Wan ata graman baro a cellphone ni Kapitan na amwampay. Bili baka talaga ken ka. Nobel bilang at numanuad aras arumwar ni Kapitan di tabalayda. Na, naglaing kan. Kunak tumukang kamaray. Ngampod no, Maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no asan arumrumwar di tabalayda ni Parintay. Adda nga rod baro a cellphone na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunronda iti rabe. Tinuladan ani Kapitan. Adalang baro a cellphone na. Saan nga ramidan iti trabaho na kas Kapitan. Jelat nga rod cellphone na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalao na ita silban. Nasurok ka no a kwarta timbayan na. Ayun na yan, nagninang ngay. Una, iso akas tauna iti panang bantay ni Kapitan iti cellphone na. Apay nga kud ka, inteng. Ay, naapo, natang manin ti sidain tad. Wen nateng
nga addasad paw na anatag. Natang milaan natungan. Aganos ka, gimatang kagayam itinangina a cellphone mo. Ta dyan cellphone ko latamot ni makagapo Ano sam takas tati kayat mo? Nujak mangan. Ay. Mabisinanak Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka nabantayam jay cellphone mo? Apay asaan ka nakaginmin Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarat to ka ni. Ay, buludak man kit di inton madamdama. Taawagak man ni Marikwanag. Nagasidig titersi na awagan pa laan. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Sana mabalin na padas-padasam. Mapirdi. Akit, banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayo sabit nga garurunda? Agrunrunda tayo matnya, ship. Saan matay? Anya klase kayo at anod ngay? Saan yung mga raramidin ng trabaho yun dito barangay? Di naman kita-kitaan matatabad yung. Kat may ship kwarog ta amo na asong batan di ay nga sa lodsod mo. Kwarog, anya tisungbat mo? Maturog kayo lagay? Nagrunda kami minton ibagan ni Uncle Kao. Un nga agpais to. Urayan mi nga ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay tataba daw. Apay pudnaw nga dabaro a cellphone niyang kalbaw. At nagingina asilpon day dyan. High-tech pay Iso nga bambantayan ni Kapitan. No kasta nakadulay day ta cellphone na. Nakaparabaw lang matitilamisaan day sa alas da. Adi pa kano silaw-silaw na. Saan lang agsilaw-silaw? Kit no agan andar pay. Ay, apo, nagmayatan di ata. Baka pa tumayab. May mayat man ano tumayab. Di mo matsubraan Apay. Mga numangagdag iti agtatakaw kit mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gawlimak ka. Tuyan, at napapanak ita Arabi Sa dinaw, ti papanam. Papanak lang mo tagpasyar Agpasyar ka, Arabi ay. Ita lang nga mapanak agpasyar. Wan ngam Rabi ay. At dayamot agpasyar iti Rabi ay. Adda, siyak ngay. Adda lang mapan ko bisitahin, nagayam ka. Ay, turugin dunggo. Kunak no asino ti kan kanta maturog. Day tagayam cellphone mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Day takit din cellphone mo nga awan rik na natiing kakang kantaan. Ingka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Aturug pa day to cellphone ko. Turugin cellphone ko. Turugin cellphone ko. Turugin cellphone ko. Maray, nangagmo ti pa nagtaol dagiti aso, idirabi Wan maray. Apay nga ta nagtataol da. Ada siguro nakita da Day tamo ti atap kaw. Saan ngamin nga agron-ronda dagiti tanod. Kat amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan maray. Ngamawan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan tay. Mamaklatano ada matakawan dito barangay tayo. Ala, ibagam tong arod kanyak maray. Apay anas kan amamuam. Ay katuan Kat, anya ngay nga ruti gatangam, taimay ka. Ay, wan kayam. Umaya gumatang iti kape kan asukar. Itimpla akman ni badung kaw, ta nakaturog pa'y. Nakaturog pa'y kataldawan. Ay napan nagpasyar idirabi ay. Rabi anapan nagpasyar. Napan nakano binisita jay gayem na. Iso ana po yatan. Wan maray. Pangring ko man da ito'y kape at timpla para kan kwa na. uray ni Inteng kat napuyat met idirabi Tapay. Ay, binambantayan na ajay nang ina asilpon na.
Ay una yan ti panangipatag na iti dayta a cellphone na. Ay pirme, Mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa ilaan. Agpada da nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't ko nga rod nga isubli day dya a cellphone. Ha, taapay nga isublime. Kasano, isumutlatan ti bambantayan ni Inteng. Un nga rod. Saan pa yun nga umay makisisyon ka po iti dayta a cellphone na, Maray? Isu pa yan kan kantaan na sakbay amaturog. Imbes ko maasi ka. Wen, Mare. Ay, jakla ko man inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man, ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukat day tatidakas na ita. Imbes asika kumatidungdungwan na, saanan tadyay cellphone na. Angkal, gumayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan, Angkal? Di baro a cellphone ko. Ha? Di nangina bambantayan dito sa alasyaw. Tinakaw dan sa idirabi. Ha? Nagturid mo rin siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda, Angkal? Apay ngay? Tunggal ibagak nagronda kami. Paguli mo ka nakmatadagaws. Iso nagdesisyon kami na saan kami nagronda. Iso natakaw ti cellphone ko. Basol nyo. No apay ang natakaw. Magpabasol ka man ay. No nagronda kayo, di saan ang natakaw ti cellphone ko. Ay, nakariingan ni Uncle mo, kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanak lang gimatang iti pandisal di tabi kiray. Ibagamon na niya tinapasama kang kail. Tinakaw dati cellphone ko, idirabi. Ha? Ada nakastrap di ti balay. Ay kunak manuing galot mo day taari daw idirabi eh. Sikaban kiti. Kat no si kati para galot. Ewan ang tipat-patag ko ang cellphone ko. Nangag mo, kwarog. Jay cellphone ng tipat-patag na. Saanan asya nga anten. Oh, kita man kail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaring kan ba daw? Nakaring akaon. Kitururayag yung timpla makapay. Napanak gimatang iti kape kan asukar di tatersina ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manan. Nagbayag kan, anapan gimata. Magtimplakan. Nay, anya day ta nakaparabaw di talamisaan. Apay, di mo amuday ta. Silpon mal, Way, nangina day ta. nangalaam. Silpon ni kumparing ngayon. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabe. Anya, day ta tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon day tuytuyan. Isugaya mabinanbantayan ni pare Inteng. Nagmayat. Kahit si kamutan timang bambantay ita. Ay, kito na. Iso si kapay lang. Di mapanagmula yung pangkagta. Agabsintak pa lang Ay sana mapalay. Si kakidan tagbalin asadot. Gapoy ti day ta cellphone. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni Nana to yung dito yung silpon mo, Angkal. Ah, Nailawaan ka nung nga imay inala ni Tata ba dong idirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni Uncle mo, kwarog? Pangtidak ngay nga raw. itid mulatad ka ni Antem. Wan, kwarog. Syakla ngan, tap na ang trabaho ni Uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, day ta a cellphone. Ay na, kapitan! Aggagit ka para iti barangay mo. Saan lang a cellphone ti pangpangrunam. Ala sigay! Binan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot
kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagadon ti kwartata tuyang. Saan tapayin ang magbilang ti kinaduna? Kasanaw, kat saan mo ngamin nga amo ti agbilang? Nagadugayam. Masaduta ka nga bilang-bilang. Kasanon ngay? Ay kat santan nga trabaho Isardeng tan, tagbangkag. Anya ngay nga rudan ti kaya mo nga aramidan. Ay kitanusan dan tagtugtugaw ng malmalan. Sa bagay, nasakit pa'y lang ti bagbagik ang nagtrabaho. Ituwain, nasakit, ti bukbukaw, kantumtumay. Iso panawang matayin, tapno ginanata matayin. Iimbag man ni pare badang. Ne? Patan-atan aw only ter aramida na ije tawada. Ay, katagtugtugaw damot laeng. Kasta ter aramiden daken ni Marituyang. Agkuy-kuy-yakuy dalaeng. Ganda buhay da ita Wen nga rod Ado ka nung nga ti kwartada. Iso asaan dan nga agtrabaho. Ay, nagswerte da mo tan. Kat, nagagat-dagayam ide. Uray kumamat no mangtad ni pare badong iti kwartada. No talaga mat lang ado. Marituyang, saan ka nga umay agpandimi dito Tersina? Ay, problemado ak nga raw. Lapdan nakiday nga umay agpanimay. Malas nga raw, tinakapandimi diti paglakwan. Naglako ka kadilang maray. Tagpampanunot ang ngamain. Anya launa yan ay ati pampanunutem, tauray mula ipanimidan. Ay, kat problema. Da kayo, ti maadaan iti problema? Kano impadpada, magmo diti barangay tayo nga ado ti kwartayo kan ni Badong Mau. Pudnumag. O, itaag problema kan? Problema nga raw. No kasanumi agastusan jay kado a kwartamay. Problema ayamat dayta. Di igatang mon iti badbadaom tanay. Dayta mula sabong-sabungan ang nalabaga abistidan tos usaram iti inaldaw. At dan sapayan pisang na iti gayadan na. Ay, wunan niya. Ay, imbag palagi mo maray. Ken, gumatang kamutan iti lusyon nga usaram. Tanay, nakakirkir sang day takudil mo. Ay, wunan niya. Tapno lumamuyot mat basay. Ken gumatang kan iti lakok, Maray. Dito'y kan agumulpi iti kasapulan nyo kan ni Badong Mau. Kay, patawaran na nga ron mo na. Tumawar ka pa ilaan, kat nagadulang nga ron kwarta yaon. Ay, unay kamutan. Sagmamanungay deta sardinas alakaw. 25, di maysa. Ngimi nagayaman. Ay, di mo ko na natawaram. Mabalin at 30 langan maray. Ay, kawun, mayat gayam no tumawar ka, Maray. Ay, sige, agtawar ka pa, ay. 35 kumano mabalay. Ay, kayat ko manin, Wan, Maray. O sige, gulpi mo. Sige, Maray. Anya, ginulpi ni Marituyang dagiti lako. Wan, Maray. Ado gayam ti kwartada kan ni Badong na. Imbagda pa'y. Kwa Maray, umayak ko magumatang iti asin, uray 5 pisos laeng ti balor na. Naibusan ti asin alakaw. Nangibati mo't kumaan ni Marituyang iti gatangan mi mo't. Impagulpi kon aken kwa na, tapno maksayan ti pampanunutan na. Problema nga men, Maray. Anya nga min ti problemaan na Kaproblimaan na, ano kasano na gastusan ti kwarta na? Ay, problema na itadaytan? Ay na, maadaan na kumamot iti kasta a problema. Ay,
Nasakit mo't latta tibukod ka. Urag malmalama ka nakatugaw. Uray nga ron siya. Day tamo lang tinadlaw ka. No agtrabaho ag sakit ti bagbagay. No agtugtugawa ag sakit mo't latta. Ay Nana, apay nga ron at timakder ka. Ay mapanak managpagnapag na ditarwal. Masapol sa mawat-wat to'y bukod ka. Ay, paray. Ay, sa dino nga iti papanam. Ay, awan paray. Magna-magnaklain. Nasakit to'y bukod ka. Ay, no kaya't mo pare kaduan ka magna. Ay, di nakuldaman paray. Na, Di nakpagpanunutan iti dakais. unay matiklase ti panagpampanunot mo at taon dito'y lubong. Apay ko mga holdapon kamay. Ay, gado na. Ta adugayam ti kwartak. Apay, anya launay ay ti pagkit kita am da tao. Holdapon? Ay, di nakasasidgan paray. Da. Ay. Agkumpare tapay. Kastakit din, ti panunot mo. Di nakasasidgan ko naknay. Uwinin! Adaywan kan! Ala, ingkan iti kayat mo apapanan. Chip, itatabadong data lumabas dito yung paradahan, no? Ayun nga, isungag pa isaw. Na, kita mo, naglastog ang magmag na, oh. Nakabulsa pa yung dagiti doang nga iman, ah. Saan na kaya ta mapukaw din nakabulsa ang kwartana? Iswakas ta. Ay, padasan ta man nakikilan. Sana hindi ka lang mabain. Padasan ta lang, mat. Nungay kayat na. Kababain ko naknay. Ipadas ta lang, Chip. Sige man langay. No di mo kaya tipalapdan. Sige, kikilam. Tata Badong. Abay! Agpamirinda ka man, mat. Nagkunaking kang agpamirinda ngay. Kat no damag ko nga do ti kwartam. Ay, nasaya may. Tanadamag mo na ita. Nadamag ko man, Tata Badong. Isuadwa kami na pagmeriendaan. Ure ado ti kwartak. Saan kayo pamirindain? Nagline kayo ngay. Mala, pumanawakan. Kung nagtumatin ka, di nagtumat patpatsain. Pinadas na lang, mat. Kinusilapan na tabay. Urayak lang na pabainan. Umayak mo't makikaaruba maribanang. Tamadigayam no agtugtugaw ka lang. Ay, katuwan mo't ngamen, mare. Ay, tila mapampanunot mau. Ay, kasta talaga no awan aramidam. Iso nga umayak makikaaruba tapno aramidang. Anya aya nga minti pampanunutam, mare. Ay, jay nga rug kinaado ti kwarta mikin ni badung ka umaray. Mare, no day ti pampanunutam, matulungan ka iti day abanag. Talaga maray? Anya ngay kumati maitulong mo kanya. Nagsimple, marituyang. No problemam ti kinaadot kwarta yaw. Ay kat, ipadawat mo laangan Anya mo day kasing-asing mo maray. Nagmati mo. Mayat kit di tapno saan ka unay nga agproblema. Bayamon nga agpanunutak. Anya mo ta ipadawatan. Ay namare, ipadawat mo. Tapno awanan tiing ka ipaspasikat. Naglaw mau ngagpaspasikat akmaray. Ay, naglaing ka no kasta. Ay, kunakun kat. Umay ka laang agpasikat. Iso nga imay ka nakikaaruba. Bagbaga ang manda ka ba dong kan maritoyang kapitan? Tapay aday naramid damanin amaday. Awan ang pumanagnada dito barangay. Kat amo dagiti amin at tao nga ado ti kwartada. Ewan nga raw. Ay, delikado kapitan. Di mo lam mo dagiti managdakdakals. Diyak pa'y di nakakita iti managdakdakas dito'y barangay tayaw. Uray, kapitan. Ngamnas kan lata apalagi pamida. Kasano apalagi pak? No asit gak ni pari badong ke ti pagarup na. Madi ti aramideken ko na. Ay, kasta? Ay agasan tapag suspitsa anak nga huldapar. Ay unay mo tanday ta. Bakit ken lakay dan?
Mudan ti aganan. Saan na masapul abagbagaan ida? Angkal, agkaralabas ni Tata Badong dito balayaw. Ewan nga raw. No apay mat ah. Kunada nga do ti kwartada kininana to yang. Ang di da ngaron agtal na dita balay da. Ah, kita manin aw. Apay. Ul yan nandiyan mula mapapayaw. Na ah. Gaw-gaw atin ng tibungan na aw. Ay, un. Apay nga ta. Ingkang kasaritan aw. Kakaiso na, palpalo umagday di apo nga ti papaya. Ay, saan ang mabalinday tangar aramidin na? Ay, mapat na ko nakastoy. Pare pa daw! Apay paray. Nagpartak kamitin ang nangulay, kinanggaw at itibunga ti mulak a papaya. Day, adaya mo tinalalak paray. Ay, ada mo ilim-limang mo itilikudam. Ay, sana bunga ti papaya na ito paray. Nagado ti kwartam, di ka makagatang. Diyan nga rod kaya't akisayan. Imbag kumamit no, impakadam kanyak. Saan ka nakita? Ada kagayam dito balayaw. Wala, hinakon paray. Ay, guri ka. Ah, Inton maminsan, agpakada kapay nga umuna. awan mo tinalalak paray. Inteng, intaray samot ni Pari Badong je papaluong mentaabo nga ti papaya. Wen nga raw. Ay, unay mo't day ja akong pari mo. Talaga mat nga awan, babain na dayjay apari badong. Ay, dilakot makagatang. Kat kunadamat nga adu ti kwartada nga agasawa. Mas daawa ka? Isumit, day tati kunakan ko na itay. Ay, dagi jay, dagi ti tattao nga adu ti kwartada. Angam saan da kayat agastusan, takayat dalaeng nga ipaspasikat. Ay, mala, bayamon. Kasaritak to day ta. Madi, ti naramid na. Heh, inala nakit din ti bunga ti papaya. Ay na, saan yon apampansinan ni Kabadong no kastaan lumabas-labas dita paradaan nyo. Uwing kagawad, talaga saan mi napampansinan. Ngame, no pansinin nyo, agpasikat laeng kada kayo. Sabay agkaralabas mo't nga raw. Kasta nga rod, taoray dito tersinak, agkaralabas, ngamsaan mat nga rod agumatang. Nagalabay ti bunga ti papayan ni Uncle Kaw. Na, ay unay mo dahitan. Nagbalbaliw dan kininana tuyang, gaputado ti kwartada. Saan kumamot akasta ah? Apay, saan laangan ang maibos day ta kwartada? Maibos to ah. Uray pa'y kasano kaado ti kwartam, maibos lata. Badong, saan pa'y anak naksayang di kwartata? Kasano ngay daytan? Ay, dakhel na problema day tatuya. Nagrigat at talaga ti agpanunot iti solusyon. Ay, naku namaw. Mala, yung kalutunan, da ito'y papaya si Danta. Na, nagado ti kwartata? Day talaan ti si Danta. Ang tip-tipid ta nga raw. Una, ngam an-anwon tangay di kwartata. No saan ta nga igatang itinaimas as si Danta. No kasta, kaya't mo nga raw, da mapanag gumatag. Ay, kituon na. Imbulsak, nagiti kwartak. Kaya kaya't nga ibati dito'y balay. Apay ang masapul nga ibulsam amain. Sino nga alam? Narigatay. Uray siyak nga sawam. Saan nakapagtalkan? Ay, sana pulos. Si Kapay Mike, naglaing ka nga kupay. Di man ang tataba doon kaya magmagda ti ta kalsada oh. Di mo taltalyawang. Tapno saan man nga agpalastawg. Winchip, amumit ang nalaing day tang agpasikat. Sa di naman nga tanti papanan na. Mapanagpasikat ah. Ha, Chip. Ada do alalaki amang sabat kan ko na. Bayam, gayam na siguro ida. Sus, hold dapan dan ni Tata Badong. Ay, unsamag. Anya kay taramidan ta, Chip. Anya pa'y kumati aramidan ta. Di awan. Saan ta tulungan? Agpasada takid day. Tapno at damat kwartata. O sige, bayan ta nga rudan. Ay, sos, inteng. Hulhul-dapon da ni Pari Badong. Ay, kanya nga ter aramidem dita. Nakatakdirak mat. Nga,
Ingkatulungan ng ani pari Badong. Agure ka, agpanunod. Ay, apay ngay at tulungak. Basol na ata, naglastog tumag naman. Apay akas na tirason mo. Na. Kat kumparim ni pari Badong. Agkumpare kami iday. Nga po talimas taog. Hindi na ita. Ay na, sikat ti kapitan. Rumbang laang amapan mo tulungan. Ha? Ay, wunan niya. Ingkan Sige. Inaktulungan ti ka barangay, ha? Ay, paray! Timarayan na kita huldaber! Pusto daytan! Ay, apay nakataray dan. Ay, nakadayo na pa na. Ha? Napabot nganda ang nakakita king ka, paray. Asinumat nga mintisaan nga agbutang ngay. Oh. Ilaylayat mo pa ilang daytadanog kang kugtar mo, timaray na nadagaw. Layat gayam na jay. Ada ka di naaladakan ka akwarta, pare? Ay, imbag nga ron tayo may kadagos, paray. Dandani na maala to'y kwartak nito'y bulsak. Ay, pasimple ka lang amin, pare, no ado ti kwartam. Uy nga ron, paray. Ay, mababay naking ka, paray. Ay, saan arumbang nga ipaspasikat mo? Tapno saan da ka nga asit ganda giti kriminal. Ay, wag gayam, paray. Manungay gayam, di bayad, di papayang intaray ka. Sika ki, dimon bayadan. Kababayin mo ta, paray. Ibagam, numanaw, tabayadan, paray. Ay, saanin ko nakbet? Agin babae nakmet ka no, ah? Iso nga ron tabayadan, paray. Kastoy lagan. Agmula ka, ta ikan naktubet, iti bunga ti papaya. Oh. Ayun na. Sige, paray. Dayta, taramiday. Tandaan na matuyang. Ure ato ti kwartata. Santa rumbang, aglaslas-law. Amok day ka. Masapol pa'y ayang nga ibagam kanya. Palpalagip ko lang, ah. Katap no naragragsak. Tumulong talangang kadagiti marigrigak dito'y barangay tayaw. Ay, wala niya. Hapay nga italang na panunot mo dayda. Huwag nga raw badaw. Ay na, tatabadong ka na natoyang. Saan anasaya at tiparamag? Tapakaisagma kanyo day ka. Ala sige! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan.